ام gelek geriyan û me dawiya salê anî. Niha em ê li deverek rawestin û sala borî di ber çavre derbaskin. Lê sürprîzek me ji bo we heye. Deka werin em bi hev re temaşe bikin. Ji bernameyekî nû dem baş temaşevanên hêja bi bernama Nan û Dan em carekî dîl pêşberî we ne. Îro em ê bi bernameyekî cuda bûre bin, bi rastî jî Nan û Dan ev saleke li ser ekrana ye û her wiha bi gelek xwarinên xweş em bûre bûn heta niha me ji were xwarinên xweş anîn ser ekranên we. Îro me got bi bernameyekî cuda em ê bûre bin ji ber ku Nan û Dan îdî divê demê de demweşanê de wê bikeve tatilê de paşê em ê berdewam bikin ji ber wî yekî îro em ê xwarin bi xwe em ê çêkin. We şaş saet nekir em ê bi xwe xwarinê çêkin û her wiha du mêvanê min hene ez ê niha wan jî vexwînim baxwe wek tê zanîn ev bername bi saya wan derdiketa bi kameraya wan bi çêkirina wan. Îro ew ê jî bi me re bin bi hev re em ê vê xwarinê çêkin du hevalê me kameraman Mazlum û Metin ka kerem kî werin evê dirê. Belê ka werin. Yek were viyalî tu jî were xêratin. Wek me anî ziman nêzîkê saleke em bûwere ne li ser vê van ekrana her wiha dora 25 bernameye em çêdikin. Em va bernama bi va hevala re çêdikin her wiha li pişt kamerayê karek û kedekî mezin didin ev hevalê me Mazlum û Metin û çêkirina bernamê jî karekî taybet e bi rastî jî ew montaja wî û hazirkirina wî amadekirina wî karekî pir zehmet e. Hevalê me kedekî mezin didin destpêkê de ji ware spas dikim ev qaside me em bi hev re ne. Me got em bi demweşana xwe ku em diqedînin bi bernameyekî wî awayê em biqedînin bi dawî bikin ji bo wî em ê xwarina xwe bi xwe çêkin. Berî em dest çêkirina xwarina xwe bikin ez dixwazim ji we pirs bikim. Heta niha û li pişt kamerayê bûn ne li ber ekrana bûn îro jî li ber ekranê ne hîsekî çawa ye? Yani hîsekî pir cuda ye. Em kelecana wî heta me 25 bername me zêde dirkişand. Yani pişt kamera wî alî rahat yani rahattir bu ama ana evalê me ana dikşînin evan aliyê fîzîkî de zehmettir e. Pişt kamerayê jî karekî zehmet e ji ber ku em gelek devera geriyan yani ger ku derfetê me hebin em ê nîşan bidin gelek cihên zehmet em derdiketin çolûçiyan digeriyan yani sar germ birna ew qas malzemê tu çi hîs dikî Mazlum? Yani çikî balkêşê heta nan ber pişt kamera bûn em çikî yani bi kelecan erê hebû ama aliyê teknîkî hebû. Niha jî em ber yani ji bo dîmenekî baş ji bo dîmenekî baş bernameyê xweş derket ama niha ne were niha em pêşiya kameranê ew çikî bihêsan e. Yani mirov rastî jî ev kar giştî hene karî hem alîwiyê zehmetî hene hem jî aliyê wî xweş hene. Em bi kêf bernameyê xweşî xwarin em ê vê were aliyekî cuda ye lêbelê çêkirina bernamê jî sinatek jî re lazim e ji bo wî yekî yani hem karekî zehmet hem karekî bi kêf e. Me got em gelek devera geriyan gelek xwarina me çêkir em ê jî niha xwarinekî çêkin em pêşên behsa wî bikin paşî em ê berdewam bikin. Heta niha xwarinên ku me çêkirin gelek di nav de yên xweş hebûn bi rastî jî yên ku me nû tam dikirin yê ku me nû didîtin yê ku me hêj belkî temaşevanê me jî qet nedîtibin gelek xwarin hebûn di nava de. Yek ji wan xwarina jî ku bala me kişand ê ku xweşê me çû hem xwarina wî hem çêkirina wî kalek bû. Mel Amedek şandı. Mel Amedek çekir. Selim amca. Cem Selim amca me çekir bû. Bi rastî jî bernameyekî xweş bû û xwarinekî xweş bû jî. Ji bo yekî me jî me got
کاگلو خوانه کی زحمت بوش یا هری گرینگ جی او دنا وا خوانه ما چکر ده خوانه هری یکی زحمت جی کالک بو yani dolmaya parsuya Türkçe bejne kaburga dolması مگو ام جی کدام دموشانا خو بداوی دکن ام خانه کی زحمت ام جی چکین بلا نه حساب شکی بسیط به جبو یکی مکالک بجارت ام دنما خوب کین کاگلو ام کار بین چکین ام کار بین چکین لبلی مخاله دایه ایرو جی کو ام لبونه میوان جی جی کی قلابالغه ام هم چک اوان جی دامه ام جی خوارم بدنوان ام کالک چکنو مباره پار و بکن به هفر ام بخون جبرویه کی که امجی به هیجان براستی جست کی بیشم برنامه هری کو به هیجان میگرتی اف برنامهش برکو امی بخواد چیکن و خوارنه از بیشم بری کو ام دست چیکرنا خوارنا خو بکن از امی وتره کی بین سر اکرانین و دیمنه کمی بین سر اکرانین و او دیمنه کو دما ام چون گریان ما بحثا 25 دورا کرد ام چونه کودری ام کودری گریانه کرتاسی ام یا بین سر اکران و پاشی ام دست چکرنا خوارنا خوب کی باشه بله درسته مردین دست بگیره آخوا کربو ام چون گنده کانیگنی که و بشینین گنده بناو خراب کره که هاتبو خراکرین را ام هاتن جمعه پاشی چند جاره دین ام چون هرما مردین و لدشتا قوسر لبریه لدوف حقیقت ام گریان پاشی ام لآمدا رنگین بونه میوان و ام بون کاروان و ریبورکا برسوران جبر ام جخوشیا آمده تیر نبون گلک جار ام لناوند نوی گند و نافچه نوی گریان ام رابون چون ایلحه مدیروکا کونار و جیانا نوژن ناسکر لباتمانی دما بهار هات ام جاره کدین چون وی باجاره هرما خرزان پاشی مبری خدا وانه ام لخوزای و حیران مان و بدیرو کاویر رویتیک دو بدرش کر لبر گولا وانه مبهنا خدا ام چون سرته اف باجار رنگین و خوش به دلگرمی ما پیشوازی کر خوزای و بو فیز جبو ما بری خدا رحایه لدشتا پرسوسه امبون جیران کوبانه لکیلکا قرج داغه ملسی و رگه کن ودا مگوت ام هریما سرحدا جورین جبیر نکن و ممکتن سر ریا ایدیره دریویتیا خوده امبون حوالی چای آراراته و لدشتک بیستر و بر راست هاتن دناف خوشیا جبهشته مدامین خوش در باز کرن وای به کرتاسی چیروکا گرامه و برنامه نانودان بله تماشاوان هیجا و دیمن ما تماشا کر و تراما هات سر اکرانی مجی کو عمله گریانه معانی سر اکرانی و از نها خواستم جواب پرس بکم اف جی کو ام اخاص گریان جی هری خوش یکو و عجبان کدری گنده ما مردین کانگنی که بو
ام شو نقول دي وين گوندی ما برنامه اولی برنامه اولی یکم گونده خود توفیل ام نور چکرم ام کتل چکرم راسته ام کتل چکرم شخيني ور جي شخيني ور براستيجي عالي يقدر يخش بو بربر قالك يخش بو يعني او خزايا اقدري او بو يعني يه برنامه كو امش ما تيجي برسكن تاكو دري عاجبان جي هري خوش من خورس پر بالا میکشم خورسا مردین خسره جبر چی یعنی مردین دشته hani جيكي جرمه عاجز yani envusa minak bekim nava çole de vek buhuşt bu vek cennet bu yani berwi khurse yani min per aciban jgayni ve badika havreji badika barajı bu belki ama khozaya ve per balamın kşandı bu min وراجي per aciban ام شخيني جين قندو ام نافچو فلان باجار جي ام گريان باجارين خوشي هبون ايكو ام گريان تشتك بيرات ده هي باجار iyidir yani iyidir bajarı ki hoş bu böyle yani şans eme ve bername yekci em bir cin juda dibinin ciye hoş yani مرov Kürdistan'ı çağan ne nagere nizane yani sadece beyize ama tamam مرov dikere مرov ciye hoş yani brasti şey Kürdistan ciye ki hoş her ama beje her de veri gündevi bajarın ve navçeyin ve İdi baş hem zede direj nekin tamaşavanın mecim merak dikin kamera xwarni çağ çekin ihtimale ki mezin ama da idi dest xwarna xwa bikin ما گوشت خود دانیه برخواه گوشت برخواه دما کمال جم سلیم آمجا آب سلیم و خوارنی چکر جمره هستایی وی نیمت هستا جمره بحث کر گو گرک گوشتی وی گوشت برخواه تازه به و هر وها برنجا قرج داغه یا چتا هری گرینگ جی اوه برنجا قرج داغه و چتین تکونه ناوی مدانین برخواه یک جی بختنوسه چتا تکونه ناوی برنجی گرینگ یک جی ریحانه اف براستی طعمه که خوش دیدیه ما خوارب و ما جرباند بو دیسا ایسوتا رشی هوره کد بیجنه قرابی بر هر وها ایسوتا پول یا سوره اف جی تکونه ناوی برنجی شما خویه و اف جی ایسوتا هوره توزه اف جی داویه ام ناکه ناوا برنج داویه ام یاج نشانی تماشاوانی خو بدن ام دست به چکرنا خوارنا خو بکن توازن لپکی خوجی بخنه دستی خو اگر کو جبو هیجینی باشه مبارک گراندا سرملی خو جبر کو مخوارنا چکرنا و هری زحمت البجارت کام بنیرین گلو امی با آوایک سرفراز در کهون جناوی کاری اف برنج دست پیکی ده گره که مروف هنکی بکلینه سدی چند گره سدی پینجی شست و پجاندن و چشته مایی جی yani tam ne bu be birinç işte mayıcı dnava goşt dnava kaleke de dnava parsuye de pije em naha dest bikin işte xole bikin em ki ve isota raşledik nezideci la tama biji xrane kematani tamam tama xo diye em veledik her vaha avya isota pul sonra hem ki şüye jiletkin وأبجي ريحانة يعني أم قوري شي دافيجي قوري شعوا يعني قوري القوري أوكا دسته بيجن أوكا شعواية حتى إيرو تو برسكر إيرو جانب برسكر يعني برسكر سبرسارة آماده أبجي ريحانة خوزایی به باشتره مجبور هول دام جوی پیدا کن ما آنی أنا كديش باجنا نافي بلا طعمه خوشه و بغدانوس چما بغدانوس چما دیدی که طعمه خوش دیگه طعمه خوش منك بغدانوس شي نافي بكن أبجي تمامه بس herhalde پاشه می لهف بدن
خوی خویش خو ما لوی کربو او خویش بو گوشتی یعنی ناکو هم تیج بکنه یعنی هم کارن سلاتا آماده حتی چرا سلاتا چیکن دبه ام سلاتش خود برده چیکن مدانین برخود خوازی حتی کو ام خوارنا خو آماده تکن توش دست پی بکن بله بله اویا گر کو تماشاوانی ما برنامه کاله کده تما کمل آمدی چیکر ما تماشا کردم و چاخی کاله کامه بچوک بو پارسوی کی بچوک بو ما یکی مزن آنی ما گوت جی کو عملیت بنا میوان قلب آلغن بلا اوجی فایده ببینی قلب جیه قلب جیه ما قبلا مزن به هر وها یکی دیجی ما حاضر کریه ما هر کاب هفره بیخنه ما یکی دیجی بکن لبلی ویا جه می پاشی او بکنم هنه کی دیجی وانا لیه بکن بلا کیم نبه برنجام بچکی زیده بو اف خوارنا لیجیه خوارنا لیجیه از باورم یه ارمنیا بود yani bejinç dema Ermeniya maya ya nizanı var hasıl lice Ermeni ya Kürdistan ya Kürdistan yani ev ziyade fark nake ya rastı jberiye ki em ev kavi netavi nani em xoşay ev goşte me ev kundibinin aliye ki sağye berxiye aliye peşe ev der ما بري القصاب دابو ذكرن ام نشانه ماجي بكشينا خوش بكشينا ما القصاب دابو ذكرنش بركو حجويره هوستاي لازمه زحمته ذكرنا جب هاتيه ذكرن امنها اب عليه ويجي دبكو قرتيبه يا جبكريبه عليه قرتيه شخه اما دفرده تجي بكن نافا از بگیرم تو بگیره تمام تو بگیره از يجي برنجاي بيخوي نافي نهاجي جي هري مهمة أمي إجا بدرون أمي فيا بدرون بارسية دروناي هي شخا عالية كي وكرية الجوري دروناي أمي بكن ما شوجنا خو بني خو حاضر كرية أف بني مجد في جرك يب بوت يعني نايلون به جبون شوطة وسالم بهجي توجمرة بقرة أوها باش بدنا سرهف دفي باش بيدروتن نازدر ناد تمام مش بردس بيمكن تو مساقتنك لا باش girekleyebiliriz bu kuvvene tamam. Naha kale kame amade. Jbo xwar ne? Na. Jbo pijandine amade. Böyle tamaşavanın heja me birinci kale ka xatiji kir, goşte xatiji kir u medrut naha jbo pijandine amade ye. Az hevi dikim tişteki xoş derketibe naha İdi dor hat ku em bêxne quşxanê de. Tişta mühim ew e ku pijandina wî. Ya herî girîng ew e ji bo wî jî pêşî em hinekî bîbera toz davêjin nava quşxana xwe. Ew ji bo tama wî wê be sosa wî jî em davêjinê û paşê em ê av berdine ser. Ez ê dixwarim hine tu sê bo qedeh av berde ser xêra xwe. Em biya niha
kaleka xwe datîne ser. Çawa deyên yani fark dike. Name avha divê aliyê wê ew bikeve navê ji xwe nav avê de gereke nepişe. Yani giringiya wî jî dûr dê, nav buxara wî de dipije, di nav hilma wî de dipije. Em hinek xwe jî bavê jine ser. û paşî ji bo ku serî baş xweş xuya bike. Serê jî Em vî datîne. erê îsota toz em serî jî dikin. Niha temaşevanê me re jî em nîşan bidin kaleka me ji bo pijandinê amade ye. Ev sertûpê tê pijandin. Em ê sertûpê pijîn, em ê derbasî metbexê bibin, li wê derê em ê pijînin. Mazlum jî salata me çêdike heta ku em ya datînin ser. Mazlum jî la karê xwe berdewam bike. Belê temaşevanên hêja kaleka me ji bo pijandinê amade ye. Em ê niha bindeynin ser agir. Heta ku em dibin datînin ser agir, vetereyekî me dî heye, dîmenekî me dî heye. Berî niha dîmena ku me nîşan da em çûbûne ku derê, em çawa geriya bûn, me wî anî ser ekranên we. Ev car jî me li ku derê kîja xwarinî çêkir, em ê wî bînine ser ekranên we. Kam binêrin divî sala derbasbûyî de me kîjan xwarina Gava din me warên ku em lê geriyane anî ser ekranên we. Niha jî li van cihên em bûne mêvan gelo me kîjan xwarinan çêkiriye em wan bibînin. Me bi yek ji xwarina herî kevnariyê Kurdistanê dest bi bernameya xwe kiribû. Li Mêrdîn navçeya Şemrex li gundê Kanîgenîkê ji bo we kutilk çêkir. Ya rastî tehma wan kutilka hê jî bi me re digere. Li gundê Qur'ûna Qoserê me şamborek çêkir û hemîz xwar. Li herêma Xursê em xwezayê re bûne yek. Çend bernameyên paşî em dîsa li Qoserê bûn. Teşta wê ya navdar me çêkir. Dema li Ameda dîrokî em bûn mêvan me got em xwarina wê ya herî navdar û kevnar çêkin. Me bi xwarina kalekê dest pê kir a ku jê re tê gotin dolmeya Parsuya. Paşî xwarinên herêmî yê Amedê meftûne û mehîr li me bû nasîb. Li herêma Pêçara ya Licê Binadir, li herêma Badika Hewrê me mas dewa xwar. Geh me ciger anî ser ekrana, geh xwarinên goştê cuda. Rastiya wê me xwarinên gelek xweş xwarin li Amedê. Dema em çûne Batmanê li xwaringehek kevnar û navdar em bûn mêvan. Xweşiya perde pilavê me li wir da naskirin. Cara duyem ku em çûne Êlihê xwarina herêma Xerzan ya herî navdar savara raxistî û goştê berxê me anî ser ekranên we. Wan ji bo me yek ji wan cihê herî xweş û bereket derbas bû. Di 5 bernama de me xwarinên cuda cuda bi we re parve kir. Me li wir hem taştê xwar hem masî, hem keledoş çêkir hem jî helîse. Ya rastî her bernameyek ji ya din xweştir derbas bû. Wexta em çûne Sêrtê me got em xwarina ku li cîhanê nav daye yanî biryan bixwin. Me hem zehmetiya çêkirina wî anî ser ekrana hem demek xweş derbas kir bi xêra parê wê. Li herêma Rihayê li deşta Surucê me ji bo we boraniya navdar çêkir. Dema em çûn sîwêreka kevnar me taweya sîwêrekê nas kir.
Piştî rêwîtiyek dirêj dema em gihîştine Îdîrê di serî de xwarina bozbaş me pêşwazî kir. Ev xwarina navdar bi rastî jî tamek cuda bû. Herî dawî em li baxçeyek gelek xweşbûne mêvan û di nav konê reş de me sêleqelî û sîrron xwar. Rêçala balincana ya Îdîrê şêraniyek pir hêja û bi tam bû. Em bi dilxweşî ji vê hewşa bedew veqetî. Di vê navberê de em xwarina xwe dibin datîn ser agir û sohbeta xwe berdewam dikin. Belê temaşevanên hêja me kaleka xwe anî danî ser ocağê me dîmena anî bû ser ekranên we ciyê ku em geriyan e û me lê xwarine me wî were par ve kir. Niha ez dixwazim ji we bipirskim ev ciyên em geriyan me gelek xwarina çêkir, xwarinên balkêş jî hebûn yê xweş jî hebûn. Yê zehmet jî hebûn. Mazlum, kîja xwarin xweş bû, kîja te eciband? Yani hem aliye teknikiyle hem o aliye xweşbûna wî de bûriyan pir xweş bû. Hem serê zibê saet Li sêrtê me bûriyan çêkir bû, bi rastî jî saet serê zibê sesiya em rabûn, em çûn ciyê ku lê tê çêkirin û em bendîman ku bipije. O binê tenûrê de nav tenûrê de bi rastî jî xwarinek taybet bû biriyan. Baş tê bîra min em hinek zehmetî kişand bû. Kişandina wî de lêbelê xwarinekê pir xweş bû, serê sibê em rabûn. Serê sibê zû em rabûn em çûn me çêkir û serê sibê me xwar. Ji xwe biriyan jî serê siba tê xwarin. Metin tu kîja xwarin bîra te de maye? Kîja xweş bû? Kalek. Kalek we? Kalek pir xweş bû. Rast e. Ji ber yekê em kalek çê dikin, niha? Ji heynî wê alê serhedê bozbaş xweş bû. Bozbaş keledoş xweş bû ewanê. Li wanê me keledoş çêkir bû. Goşt û savar ebatmanê xweş bû. Goşt û raxistiya wî savara wî xweş bû. Savara wî xweş bû. Savara goştê me li batmanê çêkir bû. Qoser xweş bû. Kîja bername qoserê çend bername me çêkir? Teşt me çêkir mesela. Teşt xweş bû. Dîsa me em çûbûne gundên qoserê li wê derê me ew çêkir bû, şamborek çêkir bû û hemîs me çêkir bû. Rastî ew jî siverek dava ew pir cuda bû. Yani min hew qas tehmîn nedikir. Yani em ji temaşevanê me re bêjin di nava xwarina da yê ku herî me tatmîn kir, bala me jî kişand, yek ji wan jî taweya siwerekê bû. Bi rastî jî wek ekîp me bi xweşbînî me xwar. Ji ber ku me wê hêvî jê nedikir. Yani hêviyê me kêm bû, li her derî tê çêkir, ew tê çêkirin lêbelê li sîwerekê, taweya sîwerekê bi rastî jî xwarinekê taybet bû, xweş bû. Ez jî tevlî we dibim ev xwarinên we jmartin ev ciyên ku we jmart bi rastî jî ya bi giştî giş xweş bû. Yani yek tane ya jî dedi giş xweş bû. Mesela me li pêçarê binadir çêkir. Binadir çêkir. Me ez bu serî agir binî agir. Xwarinek taybet bû yani. Xweza nava xwezayê de nava xwezaya licê de pêçarê de xwarinek taybet bû bi rastî jî. Yani hêj gelek xwarin mane em ê çêkin, em ê demweşana pêşiya me de em ê dîsa li ser ekrana bin em wa hêvî dikin. Hê gelek xwarinê ku em dixwazin bibînin çêkin hene, yê ku me nedîtine, mesela bozbaş Îdîrê me çêkir, me nedîtibû. Şexsiya xwe min nexwar bû. Ez bawerim we jî cara yekem xwar, xwarinek cuda bû yani. Gelek binadira ku me li pêçarê çêkir dîsa wisa bû. Yani hem cî ku em diçinê hem em xwezaya wê taybetiyê wî jî em dixwazin bibînin ser ekranên we hem jî bi xwarinê re em wî dikine yek ew jî xweşiya xwarinê hê zêdetir dike bi rastî jî. Belê dî em zêde dirêj nekin, ev jî demek dirêj dipije.
يعني ما 4 ساعات بين ناوي معبود تادي رامن راست 4 ساعات قبل يبيعي ما بود حتى 4 ساعات بلكي زيادتر بوجي ام جي واهي كن 4 ساعات هذا بجا زيادتر الهيفياي نسكنن امين هابني بيخن و ام البيدي البنداي بن بلكي ام چای کی شخوره بخونه منه کی صحبت اخو بردوام بکن لبله ام ایدی الهيفياي بمينن كو كاله كام ببجا و ام ایدی بعافیت ان شاء الله ام بخون همه بنره کاچاچی بیا من عالی زمان برنامه هری به هیجان اوش برکو ام بخواد چه دیکن کامی بنرن ما چاچی کریه ام جی بلا سورپریز به ام دست بکن مکانه که خدانی سر پاشیش خواهی لسر سفره امی جاره که دیوار نجم هف امی بدری هم تعماویشی ام وقتا کلاندن گرگ اموان آواز دیسی برد نمسا آواز که 4 ساعت تو آب خلا گرش بری که گرگ امروز به آب لیزیده بکه و اف خوار نه نواویدت بشه بوهار خودت بشه شخواه ما یکی دی جلی زیده کریه اما ویژ نشان بدن شخواه آب هندک تکه ببینی بخارای ده یعنی هلماوی ده بشه گوشتی ما جبو یکی جانا می آب لیزیده بکن ام خاص باشخام تشتکی دی ناکن ما کاله که خود دانی سر ایدی ام به صبر بنداوی نها ما خوارنا خود دانی سر آگری ایدی امی به ساعتا لبندا پجاندنا ویبن دوین آف بریده ام چای خود داتینم برخواه و صحبت آخواه بردوام دکن ام پرانی بحثا گره نان و دان دکن لوان جهن ما آنین سر اکرانین و بویرین که هاتنه سر ما دوباره تینم بیرا خواه لی جار جاران دوی ام خوارنا خوشی کنترول بکن جبو آواوی زوها نبه جارنا ام آوی لیزیده دکن بله تماشاوان هیجا ایدی هیدی امبر بداویه و هاتن اف بساعتای ام لبن داوینه براستیشی گرک برچی بونه کسو ین دورا مشی برچی بونه سبب هما دبین کا کنگه بجه اف خوارن تایبتیاوی اوه کالک درنگ دپجه یعنی درنگ پجاندناوی جی جبو کو خوش چیبه جبو وی آویه ساعتا ما تمام بویه نهالی بنیرن خوازن که هم وکن چوا چیویه خوش بیاد که خوش بیاد که نهالی خفاهایی بره تمام خوارنامه hazırlığı koy masaya bakın. ایدی ببینه سر صفره و لوی درجی امی نشان بدن دی سرش تماشاوانین مره بلی تماشاوانین هیجا خوارنام آماده بویه نها ایدی امی صفره خود دینن حتی که ام صفره خود داتینن دکاورن ویتره که میدی هیه هندی منی ما هنه کاد نان و دان ده ما چکریه ام یاجی بین سر اکرانین و پاشی ام سر صفره دیسا بارم وسا خویایه کاله کامه باش پیجیایه نها ام آلیکاریا هفدکن و جناف کشخانه دردخن دوی ام به بالداری درخن جبو کو بلاو نبه و نهال دیمن ام برنامه بری تماشا بکن ام جی صفره خو آماده بکن Kayıt sunum 1 kayıt. نه بله تماشاوان هیجا نه تماشاوان هیجا به برنامه نانودان ام دیسا بورنه ام دو خارنی خوش دیگرن وکی اون
گنده گریدای سر لجه ناف سگوشیا لجه و پاسور و هر وها گنجه داد مینه داراهینه ام هاتن لجه نها ام لگنده پیچارینه نه جی برنامه کنو دم باش تماشوان این هجا به برنامه نانو دان امجار کدی برنامه کینو ام بورنه کلا مردینه مخابردا بریا مردینه براستی می چند خوارنا ام خواز نشانه و بدن Kayıt sunum 1 kayıt. من تماشاوان این هجا حتی و دیمن خود تماشا کر مجی صفرا خودانی کاله کام حاضره مدانی برخواه مازدوم و متینجی دجم منن دوی برنامه ده ما گوتم گلک جیگریان ما گلک خوارن چیکر لی ما باور ند که کنم خوش خوارن چیکن جانا جی کنم چون ما آلیکاریا وان دکر واره ما خوارن چی دکر لی بله چیکرنا خوارنه که هم جی وک کالک براستی جی زحمت یعنی مجی زحمتی کشاند لیبلی از باورم ام سرفراز در کتن جبرکو کالک ما پر خوش خویادی که امین حال تعمایجی بنیرن هیچ هیجانا ما هی باور بن دیمن این کم نشان دان جین کو ام گریان جی کی بسا بالکش یان جی بویره کی بالکش کوهات سری و تبیره و Yani Cudaya her deri her uçma yani yani çabaj mesela Ali Serhade per balkeş bulvane mesela em derkete bun bahre ev برنامه کی باش براستی من ماسی گرفته بو من خو گرفته بو بخو آنی بو جانده بو من برنامه کی باش بو مظلوم Yani Yemen'de ev برنامه Batman ile elheyem yakışandı bu döner nema bu. bu yere ki balkeş قصری هات ما میاجی بیشن دما کو ام خوارنا چیدکن بله ام چیدکن ام دخونجی هر وهاج بو کم تمایجی کارم بوره پار و بکن لدوجی هات سری ما خوارنا کو ما چیکر جمره نما بو بیره کی بالکش و راستی ام زیده درج نکن هم ام برچیبونه هم کسی دورامجی راستی برچیبونه ام بنیرن کاله کامه چوا چی بویه ام تمایی بنیرن دست پیکی داد و ام پرچه بکن مبنی که گرید آبو افجی کو بن لینا ام وانا جیوکن و هر وها گوشتیوی کچوا پیجای ام لوی بنیرن ام تخوازم پرچه کی جور ام بنیرن کچوا پیجای برا هراده خوش پیجای براستیجی ایدیم بیا پرچه بکن Evveli derdore pervere شنو Greyvan içi. بلا المبني الصبر بكين هندك مايه em per ben de خوارنه ما yani او جبو وجرين قبل وخيل والله والله kameraman per detay düşünün saatlik 2 saat هوالين كاميرامان براستيجي دمينن لبندا خوارني حتى كو ام في صحنه داويجي دكشينن جبو ويكي بچكي زحمته لبلي خوشیا ویجی پشتی کو اوقا زحمتی هم دکشینن خوارنین خوش هم دخون او جی آلیه کیویه خوشیه ام نهایی دی پرچه بکن اوقا خون ویا اداره بکن حتی کمه مظلوم جرنا پشت خوارنه میناتت که yani taklidatet ke dixwazim baş temaşavan eme dîsa taklida ma erê rast taklidate per jî dibînim ji bo xwe jî perçeyekî heta niha hineka ji bo me xwarin çêdikin me jî pêşkêş dikir ya rastî çêkirina xwarinê zehmettir e hem ez hem jî metîn û mazlûm gelek bi heyecan bûn lê em bawerin em ji vî karî serkeftî derketin sanki xoya wî keme ama em tirsiyan ji ber ku me berê çê nekir cara yekeme tiştekî wisa çêdikin em dibînin na ez bên baş bijiyaye
نه خرابه یعنی گوری نه باش چه بو عجمیتیا ما خوارنه کی واز زحمت ما دا پیشیا خو و ما سال خلاص کرد ما وی سال خلاص کرد دموشانا وی سالی ده ما برنامه داوی بکاله کی ام داوی دکن ما خواست به ام بیژن که برنامه نان و دان ده ام چی هم بونه یعنی که بمد به ناب ما خواستم یکی نشان بدن براستیجی از باورم سرکفتی در باز بو کالا کامه خوش چی بویه ایدی امی بر داویا برنامه خواه ورن گوتنی وی داوی اگر همین میشه سلطه جی خوش بود سلطه تشکر بود ولی سلطه جی خوش چی بویه امی میجی طعم بکن گوتنی که وی داوی هم میجی بگیرم برنامه بقدیم یعنی اف برنامه پرتش هینی مکر و سزونان دویم جیوه دیسه دا خانه دا جدا و امه هیم بن نه خورن تنه هرمه جدا بله جیه کم دیگرن جیه کم دیگرن یعنی برا بنده ما بن سزونان دویم ده همه جیه خوش نشان تماشا متی یعنی مظلوم گو چخو بله انسان جدا پر یعنی جمره چه بیشم یعنی ما گلک کسان جناس کرد ما گلک کسان ناس کرد او بیجا ناس کرد گلک انسان مالبات برنامه نانو دان نتنی رخوارنگه ها و نوا باجیرا گریا ام چونه گنداجی مالباتین کو مع زماندن مازوانیش مرا کرن هبون او جی ام تکارن جنها و سپاسیوان جی بکن براستیجی گلک کسین باش رم هات نجم هف یعنی اوه به نانو دان دموشانا نو دجی ام هیوی دیکن بی آوی خوش در باس ببه به رنگین جدا امی بین جمهه هر وها خوارنین نو امی چیکن جین نو امی بگرن هیچ گلک جی کردستانی مانه کم نگریانه ام هیوی دیکن کو و لواد راجی بگرن و خوارنین خوش لسر اکران آبن بله تماشوانین هیجا ایرو میوان ما مظلوم و متین بون اکیبا نانو دام بو ما به هفره گلک تشتا در باز کر ما خواست دوی برنامه داوی دجی اما نبینن سر اکرانین و جوره خوارنه کی که ما دوی برنامه دام هیم بونه ام وی چیکن ما ویجی چیکر ما پیکانی نها ایدی ام خاطری خوش وقت خوازن ام دست خوارنا خوب کن خوارنا خوب بخون حتی دما نو من خیر و خوشی ده دم باش بله نانو دان دوی دموشانی ده به بشا داوی بوره بو ده دموشانا نو ده امی به بشین هی خوشتر لپیش بری وبن هر